yana na okuji asu eduji mabosom asaman man hene nana ednenu onyama beta AKWASIDAE etoso mienu finhyampi mienu aduonu emiensa nyansapo ana wani gusu a waso gusu a wohwe a wotie yi weye benkum fekuo yana na sawansa wone na hemfo a wonmo ewo fekuo mu tafo hema nana abon fitaa mu fufuo kura ene oba betrans asuminya man hene nana ochirikusi eduako a wotoso emienu yeka Asante man esine naso weso dasebre osebo so te dwete sikaso mampon man hene enya asem keto ne wo mu nyina bi kusi no manso kwanta man hene wone ne man hema nana akwesi kanya akon abro a wotoso miensa ena wabo sikam ne fufuo mu a wone ne man hene wono so de wono mu enmunyam beta ma AKWASIDAE etoso mienu finhyampi mienu aduonu miensa yedi ne dikidikidikidika aha nyansapo kasa mfonyini so a wasuguso no ani guso a wohwe a wotie enya asem keto a eguso a yesan badwen bakwa so yana na ya asantoa oba a ugina akono wono so ne nananom hema bi ena aboade mu nananom hemfo amanhene wei eye asafo boache emare mfise akomfekuo no yana na woka ho a oye sahene a enye asem keto a nananom a won matwa hia eye amponsa kwa wonana a ono eye kwa nwoma ehene trede hene ewa ha bi baro ehene waha ena toase hene ewa ha no nananom aka madaroma momfanche esi entini a momudina enne ahemfo amanhema wonmu nyina abuma wonma ba enye asempetwa arafo na chese yegusua ewo menhia the seat of the golden stew sikadwa kofi na tena ye newo ne ne nasi okrowio obrare eni krowio nguma so OTUMFUO OSEI TUTU no ti sikadwa so wono nko ana ti sikadwa so enu nti no sabie kronto ne hu wo chai aboa korwe besi ma wotu ani nsem mujabum anwa bi na sa aboa bi se wose no ene ntakre hunu sabe edom enne ne monyam nti no na edom eni echiri no wote sa aboa sansa wo fa de na ode kire amansan nyina kotoko hene no krobia ampasachi arefie kotoko hene wono ena ote edwam sesie ya enne enya asem ketokra waboni kente papa bi ampa wahini ntime ntrase abra Asante homa na asa Asante franka no eni ahim ewo na husom enti na sa wohwa sika kokko ahabamuno tumtum ena edi ahim ewo na fade mu wei so eye brema manko aduna aye konta ase manhene wono oba asisi emprempren de modoafo a wono Asante hema okobia wodi wo manim no womna wono atuate na wono echia no okọ Asante hema ho a brema ba ko pe a wakwanya woni fi o mansehene wono so enie sisi wono aboni kente bibre ni sika kokko eni tuntum a wo chiem wei so ye Asante hema ne chiame ba ko pe eti ohwa dom ya yebetimi agina so ne akase wei adehye abrempon kuni ni ntini adwetwo wuro a ebinum efi aye yana na akradu yi adom otoso miensa Asante hema ni fie ene omo atu santena wono echia wopemso abra waba beje ne dwana AKWASIDAE etoso mienu finhyampi mienu ene aduonu emiensa yedi no obanim busumi mu no wono ebeshemu ekena emare mfise Krobia refe ampasachi kotoko hene OTUMFUO OSEI TUTU otoso mienu Dr. Raise the Power to His Royal Majesty obabetna akonwa nso awoko mfinhyia aduonu ennan no AKWASIDAE wadie ne NYANSAPO nko na abenya yakaka bom maako bese ahenu ene enkono ene di ahenu ene enkranyen asemketra kra ewo hono wei eye Council of State wonum dwom tani dwaben otuo sreboye na otuo srebo no ono so ena otutu tatai a wo ba enye asemketra yeka Asante mantem hanom a ayemfa wonum kromu ebi akono pa na waka ho bia udru dwabia no kwasem ni wonum akwan ni se de omasi yi niema no eho enika a akono yipa wono enenne wono so kurukuru akrakra atutu akekere na ode aboso ede agusu a oba abeboa amaniema etimi akọ enkan Asi edukata mi awon ti aseparu chuno. O so tutu ato so che. Wa to cha me ko ko ase. Eju hu. Eju ti. Eti na ya. Ya man se je. O jama kata che ho. O sa che kata che ho. O ho na yo na. Ko fa na kam so. Wa no. Wa je chi na kwa. Wa chire ma. Jankuma, Nankuma, what is it, Jankuma?
What you want my go to me? What you for do? And in Thailand, one Traham, what Traham, but that's not what I'm saying. What they do, what in and what they and what in and what they. I read it for one and one block. I was your natural say, and no said the kind, Jabe Mahine, and an Utu Sebo, or no enna, or dinsa, Abeto and Semwa. Watch ya open show for her. I am for Benin now, when you are serious, enye Asante Utu Sebo, watch ya nira, ever compassa, and Nijay, one more 18 Kitaho, ever honomo, enye Asante. And I take this opportunity to welcome. Yeguso ewo AKWASIDAE etoso ahenu ene nkono OTUMFUO OSEI TUTU ba ye wadi le mom de etoso mienu ewo mfinhia mpem mienu ene aduonu miensan mu ena ye nyina so ye di no afimu a enye asemkoto ma remfi se obenim bosomi ne da etoso makoma kudunkono ena AKWASIDAE esi a ye hwe animu a ene ye kra no kra na ye fefefe se de amanhema abrempon ekunini eninti etwetwewuro amanyofo efrafremu womu nyina beka bomu na ye hyefanye no ene aye ni gisempa enye asemketwa empempi no AKWASIDAE no dodo na no hyeda edini efie no eyemu ene e de aba aboboa no aye wosimpie so a eho ena yedi AKWASIDAE we a etoso mienu mfinhia mpem mienu ene atuonu emyensenye yehune se ya na je se nananom ena ato santena wonmo eba no ma bekia kama enye asemketo abafo kentenkrenchi a oka OTUMFUO achiame eho won odi kan ya ohubon se na fade no yewo esum ne sen ye mo kan se violent no ewo ho anawo wonwo ewum Abibirem amanko adu nano no na kontanse manhene won ne ba yi we so eye sunya manhene ono ena afeyi obana waba bechia kama se de yebundin de akire mo dada no afeyi ena wobechia niwura nana ochirikusi ebia kwa wotoso emienu asante man e ka ho abakwasema woka ho bi ba Tiabusha yera sawansa wone ni fekuo no mo eboade mu se wote se dede bi amaso amafe dede ne koso na ye amanyofo a wono mo ewo MPP amanyuko no mu na wono mo ena wo mo abemu mu bu neye e politicians wono mo ena wo baba bedru sesiye na ohwehwen yesi wa ya ma ho fufuo na ehon hwehwe ene ade ya na se ene se de nke nma amanyofo nko mo ba no wow na sen na nke diso na binum kan se de ahokira ba ni ade ene wono anye ne saa wono nyina kan bom se ba akofo ye mba ene wono te hye ba akumu na wono nye nipa bia keko amansoafo na se bedwafo ene etese ene ntini edwetwuro na enso wono nyina ete hye ba akwa wono ebeyi na His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana, one the second lady, Her Excellency Samira Bawumia, one ena edisa domi enimu. Na mnasebe bya 4 pepe yankoma one mo asante mantema de ene Bawumia ntimi ma abra one mo nkan wo nyina di mu akotene emma ene emema ena afia manwuko no mu atitrefo dwumtamfo wa asante mantema de dodo na yewra benada ntwibo osiako obehunu ewa hanomo chema wuntumi no waka ho yewra sampan masi kupon bedwoko meyo sanso na asante mantem sofo
Yera Simon or Semensa or free Ejachine and Caneno Ebosom train about to impress some Nashibi Beni Brimprint, one or your swafo was Santimanta, Esla also a communications minister, one also Abibia Yahunwaha, Obia Beunubia, was yet Dindi Tudano, Yedebeto. Nene one by an Oquasim, Oma Ban Felsua, Apo Ye 1 Becca Senka Manu for the Nkomo Bayi, Nanka political city, name Mayinso, ya one map paper, one montage, Binia. Then so one who said one about Mammy Fee and Quasimi, Yanfa one Masamba Mawomo, and Mammy Wom said yes, Yabutu Kente, Etu, Edia Gusso, and Ma a woman fra wom Kente, many a bombian Casame this year, or no a year on OTUMFUO Yaw Osei Edutuma, or a woman and some so Ghana, many a bonosopa, or no so in the free crew back one. As a bush penny tell ye pa man your 40 near Nintra, and 1 people among the comedy, Cassiana, Dodona, Efri Kruma, and Yasan Cotra, Yahu and Crampuni Mantum, and Crampuni Mantum, Henry Quete, or Penny said he was see Jid Hunter, how Ghana, Memma, didn't Champwa, Emma Mantamaswa for besides a wolf, Juma war, ye, Nasa Warbo, a war, a year, and Cranias and Cotra. Simon was a man, son, one I say, Siamos would be Kawa, a year was said, Nijan and General Friend King, come, one would decaya, the castle did Dominic Quachema, would to Mino, Benadan Chibu Siako, one so Enna a Twatwa, one more Eban Samira Baumia, Her Excellency, His Excellency, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, who took in Tenagu from Wabi Fran by force, and me, or the Abibirem woman, share any Asem Katra Cranty, Nanama Transit Dada, and Nanma Transit, they all ban that Uhia, and an animal a watching you one more train, a manufacturer, one more back, now one more bebois, a ma a year a dominating. Na Yanning tea, said Ganaman Penny Dada, a John Dramani Mamma or was Santimantem Hadada, one also Ebeba, and so Yante in Cadie, see say Obenya Ba, Nasa Winyama, a Bresson one to be dry, and also Yebeka was some night at the Achin Pempredi, a MPP Amanu Kuno, His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, and Marifi, send a near Bressa Crodoma, water Casson, what Bodemu, Ghana, Nutun Natana. And no, also for hey, Aquania Quantum Ponsam so can Furiata, a year can a Tifa, and Wina Abba, a Watermo, any Asante Trakra. One quarter and no Aquania Quantum Pon and some so a Penifono and Asam Nachibi Fono. What way you be quiet about to pursue so much the knee. MMDCs, members of diplomatic corps, and the Western Regional Minister, Honorable Governor Akan Dako. We also have among the dignitaries, Lawyer Sule Sambia, Northeast Region, MPP Regional Secretary. The list is becoming bigger and bigger, larger and larger. The Honorable DC for Bosomche, clouded in a beautiful kente cloth. The only lawyer in Bosomche of National Lotteries,
Honorable Sami Awuku, the darling boy, adorable Sami Awuku. Vice President Alhaji Dr. Muhammadu Bawumia is here together with the Minister of Parliamentary Affairs, the MP for Swami, Honorable Osei Chairman Speaker of Parliament, Honorable Joe Osei Tutu, aka Joe Ice. We have in our midst, in the delegation, the MP for Akrofom, Honorable Alex Blackson. Vice President in the Fourth Republic, the digitalized economist, here to celebrate AKWASIDAE with us, together with 31. And I welcome the Honorable Minister of Interior, Honorable Ambrose Derry, also here to celebrate AKWASIDAE with us. I recognize the MP for Obuasi East, Honorable Patrick Wachi Yado. The MP for Odotobri, Honorable Emmanuel Akwasi Jemfi. The Honorable MP for Manson Quantam, George Abin Tachi. MP for Achuma Mwabeja South, Achuma Mwabeja North, Honorable Benito Bill. The MP for Busumche and the Minister of Education, Honorable Yao Osei Tutu. The Honorable MP for Achuma Kwaguma, Honorable Kofi Amamkwa Menu. Of course, our old MP for Ishaso, Deputy Minister Designate for Trade and Industry, Honorable Stephen Amoa. Sayabanu Dani, Yero Say Chairman Sabonsu, or your Member of Parliament, Swame Constituency, Osaya Minister, Parliamentary Affairs, Yera, or Say Chairman Sabonsu, Onono di MPC Ninim, Midasua Ejina Santimemu, Yewo Yera Joseph Osei Ewusu, Member of Parliament, Bekwai Constituency, First Deputy Speaker of Parliament, Odi Edomnenim Eboyachidom, me Twaswana me Comenim, Eko Yevra Alex Blankson, Member of Parliament, Eko from Yevra Patrick Wachiado, Obuasi East, Member of Parliament, and then Ampaye Beja, Yeko Yedimaneya, Yawo Yevra Emmanuel Akwasi Jemfi, Member of Parliament, Odotobri, Yera George, Kwabna, Obintachi, Mansun Kwanta, Yera George, Kwabna, Obintachi, Member of Parliament, Mansun Kwanta,
Yera Emmanuel Ejay Anshure, Member of Parliament, Ejima Inwebie Jasaf, and Nessa the Medical Canon, Ampaya Ebeja, just one day with 3 somens. Ejima Inwebie North, Deputy Minister, Lands and Forestry. Yera Yao Osei Tutu Osomji, Member of Parliament, Osomji, Minister of Education, and therefore baby Asante Member of Parliament for Asante region, Abibirem, Misamu, Nanu Yenimsa, because and then 87 and 3 difference 87 and 3 difference Midasucha Santimemu Bitwaswa Mami call Yeras Suleiman Adamu Sani, Member of Parliament Ahafo Ano, since Menu Adabo Ahafo Ano Sa Afin Sunof Isaac Yao Poku Kweku Asante Boaten Asante Akim Sa John Kuma, a Member of Parliament Ejiso Amma Poma Boaten, Member of Parliament Chwabe Francisca Otin Mensa Kwabri East. Na yakoye ni mwane yako Eastern region. Akoye mantam Eastern. Ama ekwa kwasa. Member of Parliament Michael Ochribefi Oklahoma New Jabinsa. Member of Parliament Kofi Ochri Ejakum Oklahoma Fantia Kwasa. Member of Parliament John Kwame Apaji Mansour Akroso. Member of Parliament Alexander Ejari Kede Constituency. Member of Parliament John Osei Fripon Ebreb Constituency. Member of Parliament Kwabna Amankwa Esiama Fantiakwa North, Greater Accra, Yawa Honorable Lydia Seram Alasan, Ayawa Suwogon Constituency, Deputy Whip Majority, Honorable Tina Giftina Ayele Mensa, Weja Bawe Constituency, Honorable Moses Enim, Trobo Constituency, Honorable Henry Koti, Minister for Greater Accra Region, Ayawasu Central, Honorable Akwesi Owusu Efri Famensa, Amasama Constituency, Sheila Batas, Ablekumenov, Dakua Numa, Okakwesa, East Hansanote, Tama Central, Yako Northern Region, Yawa Honorable Habib Idrisu, Talon Constituency, Dominic Nitiwu, Bimbila Constituency, John Benam Chaba, Zabuzu Constituency, Western North, Alfred Obing Boating, Bibieni Anyasu Bekwai, Kweku every year, Seji Yosu Constituency, Alex Tete, John Ubua, Seji Akontomra Constituency, Upper West Region, Honorable Ambrose Derry, Minister for the Interior, Nandon Constituency.
Sala is Madam Ebu. Mampo, Madam Ebu, Tripoli, Madam Ebu, MP. Jaja Sokori. MP. Akan from MP. Tafo MP. CEO Ghana Library Authority. Yes, someone I'm going to good when you question my what's of my penny and a chame and them. Yes, someone what's your my penny? Bubble for Indiano. I was supposed to go on. Yes, someone I'm going to go.
asem no eno no na isa AKWASIDAE etoso mienu mfinhyampi mienu ene aduonu miensa opemso ne de etoso ahenu ene enkono eno no ose oyo man a na wa mehu Asante eyo man ti ye wo franka eno ene kan se edomani sand yo so ntakrache Asante franka ne de edi ehim no ahyensode a edesi kedwa kofi so edem sika kokko ye wo tuntum ye wo haba mono ena ye wo sika kokko a edi ehim ewo hodomo opemso omane muso Asante nera omane muso ye ne nesu okrowi ene obrawe nwoma so omane muso wono nko ane ohene a owo ewiase a wote sika adwa so omane muso na ohena mane muso edie na se AKWASIDAE no se de akusabie kroto aha ena ye disi ohene kwa na ensi enso ye se panyini dware a na ensu asa afei ena hia hene ene achempenhene nso wono muso bedi wono enkui sanse amamre sa netie da sebre wo sebu nsu no ana one ohene ana asa ne hene edi enkra ewo ehono no sede amamre ne amane etia na me kan wono ohene man muso sei ewo AKWASIDAE na enwie afei ena hia hene ena afei achempenhene ene nananom a wono ebo omachi dom no nso ebedi wono enkui sede amamre ne amane etia tete pa no a enka afei ne ye begoro agoro pa enya asempetwa bebomua kopem anadwo nenso ene emrene ekwa animu nti no ene mes sakakra nenso still eno de da so ho a opem so de a nananom ekotena nachi na won mo hwe ema bibia ekoyi nti opem so atu no to nenso hia hene ene achempem hene ebekwa akofa won mo dwa na won mo atena se atena ohina nemu amedwumadi no akoso aha enyansapo kasamfonyini so aha ene yenso yedimu esie ne yehye mo bose ya kanyina akopem se mfinhyampi mienu ene miensen so bekọ awieye opem se opem so bedini mfie na wamme no abre bia no beba menhia na yede ho amane bonso edi abremu midin ene abusuapani owusu adumi aha nyansapo kasamfonyini so nyansapo ewo nyansapo TV ewo YouTube nyansapo online ewo Facebook nyansapo online ewo TikTok ya ka bia ne hono a ye wo hono mo ekopio no de beto anim emo obi mfa so kwan na no wakenchena na emo obi mebu mfa so number na de ni na de twato eye aduoson enwotwe no eno ene ye number bibi bia ne hono ma ka ho bi obi afro no beto mrada nse enye ye ne a ena na edi nkomo ya ba munyina mo ni hwa awode ahene wa subscribe share na like mo ma bye.
Ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na ye sotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de